Pusakti Kades Kebabang Bejong Muhammad Uwijan Sabang baru menyamar kan. Bintang 9 beberapa Yunus Bangkalan. Nomor 6 Putri Sultan Ketua Haji Ali Suhad Baju Kuning Bangkalan. Nomor 7 Trinusa Haji Batong Bangkalan. Nomor 2 Bintang Pesawat Haji Uyu Baju Biru Bangkalan. Nomor 9 Bunga Desa Kados Rosot Belega Bangkalan. Nomor 10 Bongkar Kalisari Ketua Bapak Haji Munib Kados Pelanaket Pamekasan. Nomor 11 Bintang Kecil Balap Ketua Surahmat Bangkalan. Nomor 17 Tangkodang Haji Faisal Bangkalan. Nomor 13 Israel Ketua Bira Bangkalan. Nomor 14 Mencong Ketua Haji Mahfud S.A.G. Bangkalan. Nomor 15 Erdogan Ketua Haji Halu Bangkalan. Nomor 16 Cakra Dirawa Ketua Kados Ketapang Laut Sabang. Nomor 13 Bintang Langit Indra Bustami Bangkalan. Nomor 16 Jenderal Sadis Gatot Ali Fikri Belega Bangkalan. Nomor 19 Bodi Stel Balap Kados Katol Bangkalan. Nomor 20 Wiratama Bayangkara. AKB Ivan Derajat SIK Kedundung Sampah. Nomor Selekor Banting Madura Ketua Dikur Bangkalan. Nomor 2 Roda Gula Cipto Ragis Sumenep. Nomor 3 Panglima Muda Gatur Abdul Hadi Pamekasan. Nomor 4 Kilat Meteor Gatur Bahlul Ulum. Kilat Meteor Haji Solatur Bangkalan. Nomor 11 GRT Haji Hasan Bangkalan. 6 Barbara Raden Panji Bulangan Pamekasan. 7 Bintang Timur Haji Hasan Gulbung Sampah. 8 Bintang Labangan Haji Rahmat Bangkalan. 9 Kereta Api Nada Probolinggo. Nomor 30 Karno Tanding Ketua Bapak Munir Bangkalan. 31 Door Express Ketua Bapak Wakil Bupati Sabang. 32 Jet Matic Ketua Haji Hakiki Ketapang Sabang. Nomor 30 GRT Ketua Haji Raden Haji Muhammad Tahir Bangkalan. Nomor 34 Moncong Junior Haji Subaidi Bangkalan. 35 Stel Balap Kades Torjun Sampang. Nomor 36 Putri Ayu Ketua Hajah Oka Kedundung Sampang. Nomor 38 Anak Sakti Haji Sahid Pamekasan. Nomor 38 Sernaser Ketua Haji Ribu Bulangan Pamekasan. Nomor 40 Bandar Jaya Kades Tobing Bangkalan. 39 Tempur Haji Petrus Bangkalan. 41 Pemburu Rider Ketua Haji Anding Tanjung Bumi Bangkalan. 42 Udang Balap Haji Sulu Bangkalan. Nomor 40 Mega Bintang Letuna Bagi Sumenep. Nomor 44 Skater Balap Ketua Haji Bono Bangkalan. Nomor 45 Ridu Ongku Haji Hasan Bagian Sumenep.
Nomor 6 Ambasador Haji Suaidi Bangkalan. Nomor 40 bentuk Keperkoning Ketenegades Turin Bangkalan. Terakhir nomor 40 Belu Bintang Kali Haji Otot Bangkalan. Barangkali. Dan seterusnya siapkan kesebut dan telah resmi menjadi peserta. Mohon ke panggung juri untuk mengambil nomor dan tata tertib serta kalau mungkin namanya mau dirubah monggo. Pak.